يجمع الشباب ويشرف على تدريبهم واكتسابهم مهارات الهجوم والدفاع. Жаш балдар жиып алып, пайғамбар алармен чуркоону, башканы үйрөтөт. Кээ бир ал чуркаса, молдуга сакалы бар боң деп чуркап жүрөт. Молду да чуркайбы дейт. Мага кээ бирлер айтыр, молдулар да машина минеби дейт. Анан мен жүрсүнбү? Сен дарат албаган минсең болот, мен минбешим керек. Мен сенден да жакшыны минишим керек. Sen darat almay kıyım bulursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah, Ubaydullah sahabanı tizette, daha jaş balдар tizette, özü alısqa turup, kim çurqap kelсе ağa moğunday belek deydi. Sahabalar çurqaydı. Birinci kelgende aytқан belegini beredi. Sahabalar çurqap kelip peygamberdi quchaqtab alıp, kebirleri peygamber anı öğüt aladı. Peygamber alardı trenirovka kıldırgan, үйрөткөн. وهناك وصف بعد أن قال الله فيه وهل هناك ليس هناك وصف بعد أن قال эми биз канчалык айтпайлык Аллах Таала ушу сөздү айтып койгондон кийин Алламды жараткан Аллах пайгамбарды ушундай дейт. Ва иннака ла ала хулукун азим. О Мухаммад, сен эң жогорку мүнөз, эң жогорку адеп эссиң дейт. Адеп ахлакта сен эң жогорку чокуда, сага жетер эч ким жок дейт. Муну ким айтты? Эми андан кийин биз сүйлөп эмне кылабыз? Эгер Аллах Таала ошондой деген болсо. لا يرقى الإنسان سماءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. من عرفترن بالشاعر لا يرقى إنسان سماءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. Жаратуучу сенин мүнөзүңө сана айткандан кийин сенин бийиктик асманыңа эч бир инсан сана менен жете албайт. Сөз жок да. Вакыты бар. Ajma alayhi al-adu was-sadiq. Qara. Keyde dostlaring seni maqtaydi. Damla qandaysan? Normalniy bor. Men ko'ra albaganlar. Qayshanda uqasin. Uni men yaxshi bilaman. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kelganda, payg'ambarga dushmandari da, dostlari da bir sanada aytgan. Keyde dostlaring maqtaydi, dushmandaring senin maqtabaydi da, kemchiligingni aytadi. Biroq payg'ambarga da dushmandar da kemchilik aytalgan emas. Qanday? Kullu man yata'ayash ma'a sirati yazdad lahu hubban. Qarag'lar. Payg'ambarning ömür bayanını o'qigan, ömür bayanымен yashagan odam payg'ambarga suyu ashib kelaverar ekan. Payg'ambarga bo'lgan suyu ko'payadi ekan. Nima uchun desa, kama ahabbahu sahabatu. Sebab sahabalar birga yashab qanday ko'p suygan bo'lsa, payg'ambarning ömür bayanымен yashagan odamlar suyusi ko'payadi ekan. Va kullu man ta'amala ma. Payg'ambar bilan mamlak, kebirlar bilan bir mamlak qilgandan keyin, "Assalomu uni men bilmeptim" deysin da. Maşineni aldı, bir haftadan keyin akşanı öğrendi. Bana bir yıldan beri vermeydi. Birovdu bilgin kelse birge safarga çık. Je qo'shni alып olib kirish chiqishini bil. Je bo'lmasam savdo qilib ko'rsang qanday ekanini bilasan. Biroq payg'ambar menen mamla qilgan odam suyusi kundan kunga oshadi ekanda. Qaranglar. Kana ahli sufa yaskununa bi jiwari wa asharuhu 10 sanawat fa ahabbu hubban jamma. Ahli sufa deb Meçidin aldığında fakirler, kolunda yok, bebeçaralar yaşaydılar. 10 yıl peygamber menen yaşap, 10 yıl günden günge suyuyor. Kazarga ahba kullu men haraba ma'hu fi fath Mekke. Mekke'de peygamberin birge salgılaşıga çıkkanlar, uruşka varganlar, peygamber Tabukka çıkkanlar, peygamberdi katı suydu. Kebirler yaxşı suyuyor dağım, bunday salgılaşı başka çıkkanda taşlap kaçıp ketse bilesin de. Ha, bu oydu. Biroq payg'ambar menen qayda bargan adam bo'lib olsun, payg'ambarni ko'p suyadi. Va zalika li'annahum khalatu mukhalata an qurb. Sebab payg'ambarga yaqindan yashab ko'ldi. Payg'ambardan yaqin bo'lgan sayin va kana mutazawwijan min aksar min imra. Payg'ambarning ko'p ayollari vardı. 9 ayoli vardı. Fajma ala azamati alayhi salatu vassalam. Bardiq ayollar payg'ambarning ulug'lig'ina bardig'i sana aytgan. Ma'annal insan, qaranglar. İnsan fi baytillah yetajammal ve la yastati an yatazahar bima laysa fihi. Qara, insonni eng yaqin bilgan kim? Ayolidir. Keyda sirtda qiyin bo'lib yaxshi ko'rinaverasın. O toza bo'lib, madaniyatli bo'lib, siylaganingni da joyina qo'yib, boshqa bir kebir cho'g'ilishlarda bo'lsa, chay uzatishing, boshqa o'zicha boshqalarning ayollarning oldida risovatcha etib. Biroq uyingda anday bo'la olmaysan. Uyingda sen barliq sirlaringni ayol biladi. Yatqaningda qandaysan, o'zing ochilib, qo'ng'iroq tartib. Ishlekeng ag'ib. Ayaldan jashira almaydi. Biroq payg'ambarda 9 ayol olsa, barlig'i payg'ambarga sana aytgan. Har bir insan libo dostlarına, kesipteşlerine başkaça bo'lib ko'rinishing mumkin. Ayalingdan hech narsani jashira almaysan. Ayolda o'shunday.
Аялдар да кээде өзүнүн күйөөсүнүн алдында кыйын, өтө башкалардын алдында жакшы болуп көрүнгөнмү? Ошондуктан ислам динибизде аралашпагыла дейт. Аял эркек бирге отурба деген мааниси эмне үчүн? Мисалы элестеткин, классташтар жыйылды да, 5 тең аялы менен келди. 10 адам, 5 эркек, 5 аял. Сен аялың үйдө чайды өтүп узатпайт сага. А башкаларга келгенде өзгөчө. Аяш аласызбы? Анан беркичи өзүнүн күйөөсүн түп карайт да. Башканын күйөөсү. О, манын аялын чай узатканы башкача. Маданияты башкача. Нанды кармап жегенин кара тым эле. Менин аялым болсо чапылдап. Ошо чапылдагандай да чапылдабай калат. Ошол эле кезде тиги аялдар болсо, берки эркектерди карап, эркектер да өзүнчө жакшы көрүнүп калат да. Ошондо анан шайтан башталат. Ошондуктан аралашпа дейт. Жакшысы аялдар менен болсун. Аял өзүнүн кооздугун, чеберчилигин үйгө көрсөтсүн кана. Элестеткиле, эшик зыңгыраса. Күзгүн жанына келип чуркап жакшы жасанат дагы, анан акырын барып, ким экен? Папам десе, ачкыла. Тиги келиптир дейт. Тиги болуп калат эми. Башка болсо анан телефондо да үн өзгөрүп калат. Мындай болбош керек да. Ошондуктан бардык нерселер бузулат анан. Ma'anna al-insan fi baytihi la yatajammal wa la yastati an yatadahhar bima laysa fi. İnsan үйүндө эч өзүнчө башкача болуп көрүнө албайт. Wa min wasfi ihda zawjati wa hiya sayyida Khadija radhiyallahu anha. Пайгамбарды Хадича деген аялы пайгамбарды сыфаттайт. Эмне дейт? Wallahi lan yukhzikallah abadan. Аллах сени эч качан капа кылбайт. Innaka la tasil rahim. Sen туугандар менен карым катнаштасың, туугандарыңды сыйлайсың. Бүгүн кээ бир аялдар туугандарыңды сыйласаң, сен өзүңдөрдү эле кыла бересиң дейт. Өзүң тарапка. Wa tahmil al-kal. Бейбечараларга жөлөк болосуң. Wa qalat anhu Sayyida Ayşe radhiyallahu anha. Ayşe небизчи эң жаш аял акыркы Ayşe небиз пайгамбар саллаллаху алейхи kana khuluquhul Qur'an дейт. Пайгамбар кандай эле десе, пайгамбардын мүнөзү Куран эле, көчөдө Куран жүргөн зат эле дейт.